የመጨረሻ ቃላችን ላኢላሃ ኢላላህ ከሆነላችሁ ሰዎች መካከል አላህ ያድርገን። የመጨረሻው ቃላችን ላኢላሃ ኢላላህ አላህ ያድርግልን። የሁላችንም መጨረሻ አላህ ያሳምርልን። ኻቲማችንን አላህ ያሳምርልን። ጭንቀታችንን አላህ ያስወግድልን። የታመሙ ቤተሰቦቻችንን አላህ ያሽርልን። የሞቱብን ደግሞ የጀነት አላህ ይበላቸው። ከቀብር ቅጣት አላህ ይጠብቃቸው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዓለም ላይ ያሉትን ሙስሊሞች ከመከራ ከጭንቀት አላህ ነጃ ይበላቸው። ያ ረብ ገዛ ላይ ያሉትን እህት ወንድሞቻችን ነጃ አላህ ይበላቸው። ፊሊስጤም ያሉትን እህት ወንድሞቻችን አላህ ይድረስላቸው። የበላይነቱን ለነሱ አላህ ያድርገው። የበላይነቱን ለነሱ አላህ ያድርገው። በጠላቶቻቸው ላይ ድልን አላህ ያጎናጽፋቸው። በይተል መቅዲስን በወንድሞቻችን እጅ አላህ ያስገባው። በአላህ መንገድ ላይ የሱን ፊት ፈልገው ለሚታገሉ በአጠቃላይ ድሉን አላህ ይለግሳቸው። የበላይነቱን ለነሱ አላህ ያድርግላቸው። اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.